Mari kita rende alu Maria ukurta ersadanin kita muji-muji Tuhan di mata tanda kita ngatakan bujur man Yesus sinamu si kita puji-puji haleluya puji-puji haleluya puji-puji haleluya mulia mandibata Tuhan kena hati naman si matarukun siga ke hati nanganan dosa manusia si pindokan pengalaman ibas Yesus mari penebus dunia puji-puji haleluya puji-puji haleluya puji-puji haleluya mulia mandibata Kata Tuhan kebenaran pada kegelisahan. Oh Tuhan, Kam saja hatiku, erpadan aku maka tetap ku ikutkan undang-undang du. Man bangku erkan undang-undang du asangkan kerina erta-erta idoni kata du tuhu kebenaran pedadu kagaluhan petetap min ukurku alu kalang atendu si tetap sueras ipadan kenduman bangku suruh-suruhan du maku amin atendu kala aku galu sabab malam ateku ibas undang-undang du kata du kebenaran pedadu kagaluhan kelang atiku man peraturan du lebihan asangkan engkelengi emas murni emas sabab naku ikutkan karena perintah du dengan dalan silepak nembeh atiku kata du kebenaran pedadu kagaluhan erdolat ka pengajaran du maka ku patuhi alu bulat ukur adi iturikan pengajaran du merekan terang tuhu merekan pengertin man kalak silanga erpemata kata du kebenaran pedadu kagaluhan
katakan bujur man bandu o Bapa, Tuhan si erkuasa i surga ras doni, sabab enggo i petangkas duru yakini rajane, man kalak sila erpemata. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan kapraskam, janah ras tendindu, ogen ibas Injil si badianari rikutkan Matius, kemuliaan man bandu oh Tuhan. Ibas sada masa iturikan Yesus perumpamaan nenda mankala sinteram nina. Kinirajaan surga bahan siandingkan ras arta-arta si terbuni i tengah juma. Idat kala arta jenari tamburina mulihi. Meriah kelukurna maka laus ia. Idaya kena arta-artana jenari itu kurna juma Kinirajaan surga bahan siandingkan ras sekala perbinaga sindarami mutiara si mejilena. Kenca jumpa ia mutiara si mejile lawas ia idaya kena krina silit bas ia jenari itu kurna mutiara ndai. Kata Tuhan, pujiin man bandu oh Kristus. Nande Bapa turang rasdina, nang dangikai siagap si mergana bas geluh, nggo pasti iusahakan, iperjuangkan, gelah erta banci jadi segera gejangan ta. Janah si meharga banci saja keluarga, jabatan, kuasa, erta kini bayakan, sen rasi debanna. Alur bagai cara melala perkara banci ikorbankan bagai pe itadingkan asalkan banci idatkan tah penjakasa jelma ngasamkan kerinana. Bas Injil wari enda Yesus membandingkan kinirajaan di bata alu dua dampar. Pemena ibandingkan na kinirajaan di bata alu erta si tertanam sidatkan jelma ijuma. Arkiteken riahna ukurna idaya kena kerina arta-artana ras nukur kerina jumae. Peduakan ia membandingkan kinirajaan di bata alu mutiara mejile. Gelandatkan mutiara pang ia dayakan kerina si kerajangenna ras nukur mutiara Sie ertina andingan Yesus enda arsura nuduhkan maka kinirajaan di bata me perkara si mahargana. Maka jelma pangorbankan sekerajangenna si mahargana gelah banci iperajangkan kinirajaan di bata Kinirajaan di bata meerta sila tertak-taki. Jelma ituntut perbahanan si radikal raspang. Yesus ersura negaskan alu tangkas maka erta tertanam. Ras mutiara si maharga si arusna idarami kerina pengikutna. Sebab guna datkan kerina gegeh usaha si bahan ras la terbeligai biaya si pedarat lengalit artina. Tah las banding ras nilai kinirajaan surga. Enda me pendilon tep-tep jelma arkini teken. Nande Bapa turang rasnina, izenda Yesus ngerahkan kita labo kempak kini bayakan. Ketemesan geluh, tapi kempak kini kerajaan surga. Kini kerajaan surga, tah kerajaan di bata, mekai sir nilai penting ibas geluh ta. Arkiteken sie jelma arus ngit dayakan kerinana gunakai si penting na maka man banta selaku kalak sir kini teken si penting bas geluh ta me Kristus jine. Labo erta kini bayakan biak doni, labo kedudukan tah jabatan, labo kini bulukan ras debanna. Si penting ras maharga bas geluhta me Kristus jine erkelangkan kata ras usikan geluhna kempak kita.
Arus melala kita ngorbankan perkara bas geluhta, gelah banci kita panjangkan Kristus, ras kegeluhan si rasa lalap di surga maka kita perlu penampak Tuhan jine, gelah kita tetap ngasamkan ia bas geluhta, ras labo bas kesanggupan kengasupan dirita. Harus siakui keterbatasan ta selaku manusia, ras ngendesken diri kempak di bata, gelah erta si tertanam, ras mutiara si maharga jadi si kerajaan ta. Git kita ngorbankan kerinana, ras ndayakan erta tanta, guna datkan erta tertanam ras mutiara maharga, ras labo sebaliknya dayakan erta tertanam ras mutiara maharga maka bagi Rasul Paulus kita pete maka adik kita ngarahkan diri kempak Kristus di bata pe erdahin kempak kita, di bata ngarak-ngarak kita, ras kata wari paksa pe ngarahkan kerina dirinta kempak Kristus, ras berambera pusuh ras purkurenta tetap resada ras Kristus. Ia me erta si mahargana bas geluhta genduari serasa lalap. Amin. See